So ituloy ko na jay, insuro ka na kayo di about healing. Na jay how to pray for the sick. Ito iti series na. Tinsurok, kasano ti kasati o may kararag di masakit. Ken, numamingsan, sika di masaksakit. Kasano ti kasam ag-pray for yung healing. Nadya ti analan tayo. So mo nunay di, how to pray for the sick, nadya sabali nga tao, nga masaksakit. Kasano ti kasati o may kararag karakwada? First, kailangan nga da binilib mo, ijay life mo nga, healing is God's perfect will. Kailangan nga amum, nga ti panakaagas, ket perfecto nga pagayatan ni Apo Diyos ti tao. Tano agradua kay jay, nga hanan nga mangagas ni Apo Diyos ata, akas pamatin ti adu nga kakabsat, handan nga mamati ti miracle data, handan nga mamati nga mangagas ni Apo Diyos directly. Pero kanyak, haan ka naman isang sa gasot. Ngayon nagasandak ni Apo Diyos, directly, manipod din na matiyak. So, kasano nga i-deny ko diyay? Kasano nga i-deny ko na gijay? Inkarkararagak nga nagasan, sino ko man ang agas si jay? Hanmat nga siyak. Amen? So, for me, kas may anunot ni Bible, konbinsido ak, nga pagayatan ti Diyos nga mangagas. Perfect will na diyan. So, mapanta yung umanono na, ijay Exodus 15:26. Pakitak lang diyan. Dahil sumagmamano lang nga versa, tad adu ti verses nga pangkitaan tayo nga ti Diyos talagang healer. Kaya ito yung Diyos nga healer, He is the same yesterday, today, and forever. Tanuhan ko mangagas ni Apo Diyos, madinan ti mangagas, aming nga dudoktor managbasol. Wala ta apay nga agasan dati madini Apo Diyos nga agasan. Kaya tinaduma, ibagada nga hanan nga mangagas ni Apo Diyos, nga magkararagdamot no sakit na. Apay nga dumawat ka no hangal nga mga gasen. Nga magkararagda mo lang mat. Kaya't nga asawen, naulaw da lang. Nalang nga mo iti usto nga urnos na. Ken, no talaga nga pagayatan ti Diyos, nga ti tao ko nagsaksakit, adot sakit ija langit. Nga bawan sakit ija langit. Ket kuna ni Apo Diyos, ti pagayatam mi jay heaven, maaramid ko maditoy rabaw ti daga. Hallelujah! Adoy ti pangkuhan tayo jay. Pero, kailangan nga ma-establish ti faith tayo nga shaky. Okay, verse 26. Basa. So makita yung the last part, for I am the Lord who heals you. Ti panang i-reveal ni Apo Diyos si sarili na, siyak ti Diyos nga mangagas ka na kayo. So makita yung jay, nga pagayatan ti Diyos nga mangagas, ta isutin nature na. Kasasaad na nga talaga na ita. Makita yun lang nga dyan, creation, ya. Di parswaan na ti tao, awan pulos saksakit jay tao. Di damo. Why? Tada dyan nga ti pagayatan nga kasasada. Inaramid na isuda kasping na,
kalanglangan na. Image and likeness na. Kati Diyos awan sakit na, so ngay naramid na ti tao nga awan sakit na. That's the original life of man. Okay? Salang nagsakit ti tao, tinakastrek ti basol, dito'y lubong. Okay? But still, nga ni Apo Diyos, kayat nalata nga agasan ti tao. Isu nga kuna na nga, I am the Lord who heals you. Oh, amen? So kita tayo ba ay Exodus matlang 23 verse 25. Ulita ka, kasano ka may kararag ti masakit? Masapul nga mom nga pagayatan di Dios perpekwel na nga mangagas. Tano saan mo nga muli ay alanganan ka? Amen? Ngam na amom nga kayat na nga agasan ti tao talaga kampanti ka kararag. No doktor ni Apo Diyos, isun ti kamamayatan nga doktor. No doktor to pa'y dito'y earth, ipapatin piman ti na dumamang agas. Hallelujah! E di karkaro ni Apo Diyos. Hanpay nga not because of money, tal lang nga because of His love and mercy. Hallelujah! Sometimes si doktor handa kaagasan no ang kwartam. Ngam ni Apo Diyos ang kwarta. Tiberbiro ko na ka your faith. Amen? Sige, basa. O, kita nyo, protektaran na kayo iti saksakit. Amen. Or tinaduma nga pataros, I will take sickness away from the midst of thee, from among you. Ikatek jay sakit, jay nagbabaatan niyo. So makita yu ti pagayatan ti Diyos, no ag-serve ti tao kanya na. Hallelujah, verse 26. Tuloy. There will be no miscarriages or infertility in your life, and I will give you long full lives. Okay? So, may sapay, awan ti miscarriage, jay maalisan, or infertility in your land, the barrenness, and I will give you long, full lives. Amen. Awan ti matay prematurely. Umatidug ti biyagyo. Hallelujah. So nagita ti plan of God. Kada tayo. So makita yo nga pagayatan ti Dios nga mangagas. So, ano ito ti bagbagami karigi maali-alisan, nga no, adaka kini Jesus, i-reject mo na ita. Cast out mo na ita. Taaramit ti devil na ita. So, ada siya anak ni Sister Adeline, nga kasday nga kakanayon, nga maalisan, ginggana nga, may kanya na ti butangan. Nga no, agsikugang kat, madadanagandan, nga kaslama, tinagmanen. So one day, ti revival in may ditoy. Idinay priyan na ikat na dyan nga butang na. Na ikat dyan, danag na ni Jai. So nga, hindi nagsikog, hanan nga nalisan. Ni Rumwar. Amen? Oh, hallelujah. Halang nga ni Jai, nagijay barren, nagijay lupes. So na, exhort me ditoy. Ambo yun na daka kini Jesus, na sitpray kay di barrenness. Amen? Suro-suro mi dito, iso nga adun lagi jay, medyo marigatan nga agsikog, nga da asawa na.
Nga, dinangag na dito nga message, yung nga na-break ka na kuha na dyan nga curse. Amoy di asawa ni Chester nga day, di kadwa tayo. Kung natin doktor jay, isuti ayan ti diferensya ni Rona. Itat na bayag na piman ka agasawa nga talagan. Kaya't awan ti anak na. Tata, may kiksort, tagito yung word of God. One time, prayan tayo isuda. May prayan da. Kaya't tiyamudag sikog, ta na-delay jay monthly period na. But hindi nakamotor na, nagmotor na gawin jay kiyas, nag-vision ni Rona, dan nakita na nga vision. Nga apay, nga nakita na isuna, nga nirumwarti dara kanya na, kasyay. So, edi bagbaga na day anpay nga sikog ang aron day ta. Madalusan pa'y. So, one day, nirumwar nga talaga day dara nga narugit. Isuti ko na ni Chester eh. So, nirumwar yan, adu nga dara nga narurugit. So, dinalalusan, kalpasan na diya, iso diya nagsikog. So, nga dandanin aganak. Aganak aso na February. Sigon de ultrasound na. So, makita yung agpaypay surag ito eh. Amen. Amo yung gamit di pamati, dapat nakabasi di usto nga kina Diyos ti Diyos. Hanga na jay ko na namatiak, hanga mangagas ni Apo Diyos at kas ano nga anapin natin nga rod ni Apo Diyos. Diyos nga, mangbaybay atata, ni Satanas pakat, pasakit nga pasakit, ni Apo Diyos katsan nga mangagas, di naabak tayo na, ano kasi? So nga, kailangan ma-break sa ijay panpanunot tayo nga doubt. Tanuhan kami nga ma-break tayo kat agkararag ka, kuhaan nga dagos ni Satanas si panunot mo. Kunana nga, awan, anan nga mga gasawan, may lagruto at talo, kunana kat, aywan nga rod kung kunamon, jay prayer mon, awanan ti power na. Nakapasok jay doubt nga dagos. So nga kanyak nga karkararag, ipapati ka. So nga uray nga nganyak matay. Ngani sumina jay kararwak. Kat sige aklata nga siki. Gana nakarecover ak madon. Kasi amok nga ni Apo Diyos, healer. Doktor nga talaga ni Apo Diyos. So nga na di kailangan nga maisaksak ka na kayo. Healing is God's perfect will. Iso ti kina Diyos na. Hana mabalin nga agbaliw di ay. Even Jesus, mapantayon kini Jesus. So makita yun dyan. Ngawan iti maalisan, kuna na awan ti baren. So ano natin umay dito yung kastoy? Danggan nyo na, claim nyo na ito yung word. Aduma tiyaw, awisin na nga aduma kadua. Madidalata ka no. Ada relihiyon mi. Talaga nga uray matay kagayam no. Relihiyoso ka katawan lata. Amo yun, Christianity is not religion. Christianity is life. Ni Kristo, inmaykin ka, nagrelasyon kayo, agbiag ka kas ni Kristo, dadya ti Kristyanismo. Iso nga kita nyo di Biblia, tagi di Parisiyo sa dosyo hanga Kristiyano, kakadwan ni Paul idi, nga paratiliw ka nagiti na mati, da Pedro ti Kristiyano, ni Paul haan, gana nga nasabat na ni Jesus si Damascus, samat nagkristyano. Idi sinerak ni Kristo jay life na. So nga Christianity is not religion, that is life in Christ. Amen. So kailangan
ma-educate tayo karagitoy. Tatiamon tinaduma religion kat iso ti Kristyanismo. Hane. So nga, adu daw awisan da. Tayo kadig agdeng nga gijay. Tayo kadig pa ikararag. Adamat religion mi. Ti awisan nyo akat jawan religion na. May sak nga religyoso dati. May sak nga sa Kristan ti padi. Ang dina-receive ko ni Jesus. Nawatak nga the Christianity is not religion. Life. Ibiyag mo ni Jesus. So karon nga Christ, Christian, at the Christ ijay unag mo. Tanawan ni Kristo ijay unag mo, you are not Christian, taawan Christ. Nagaluti pagkuhaan ijay. So nga na jay, kasla Christmas nga kuna kunada, ada Christ. So no awan Kristo king ka, awan ni Kristo, mas laeng. Ano yung amuano, mas putito, uno misa, uno niya de. So nga, ni Kristo, titunay nga Christmas from above. Hallelujah! Okay, so, ostumat siguro de, naadal tayo, amen. Okay, mapatayo ka ni Jesus. Ni Jesus, isumat lang nga na ibaon isuna dito'y earth to heal us. Amen. Umununo na kalan makita tayo, tinman dito'y ni Jesus, may isang mission na apan na ikaro ti sakit. Bayaran ti sakit. Isujay, inbasa ka na kayo di napalabas. Isaiah chapter 53, verse 4 and 5. Ito yung prophecy ni Isaiah. Nga danto, iti umay. Nga, mangikaro ti sakit. Verse 4 and 5, basa. Okay? Punishment. Verse 5. Basa tayo man tayo Ilocano, verse 5. Ilocano. Ayan. Apa yung nasapsaplit ni Jesus din, may dito'y earth, agas tayo gayam liyay. Ti apan na baybayadan, tiyay sakit, ti tao. Nawatan niya. Ni Kristo, ti inmay, nga naparigat, nabitay, ni Kristo tinagsagaba ti punishment nga rumbeng nga datayo kuma. Pero tinaaramid, tada tayo tinagbasol niya. According to the law, ti basol, nung nagbasol ka, mapinalti ka. Adda ti supapak ti basol. Kat ti supapak na patay, lunod, sakit, impierno, nyapay ti supapak na, kinapanglaw, dagiti ti supapak ti basol. So ano in mind ni Jesus, binayada na amin dagitjay. Para kada tayo. So nga halang nga basol, ti binayada na ken ka. Pati sakit, binayada na. No binayada na, hindi kayat na nga maikat ken ka. Saanan nga sikat yung bayad? Sa adan ng bayad. Tibilibam laeng tiyay ng bayad.
Diti pamati. Hallelujah. So ano ko nga namati ka kini Jesus, anya nga iti pinatim. Kanya na. Siya ti pinatik, da ito'y. Nga dinmay ni Jesus, binayada na ti basol ko. Ijay cross. So in-accept ko, salamat Jesus, nga dinatay kay ijay cross, ijay basol ko, ti maisa binayada mi jay. So salamat. Tababaan iti panakatay mo ijay cross. Pinakawandak. Tasikat nag-ikaro. Han nga siyak. Dakkel nga pasalamat ko. Panangdayaw ko king ka. Tasaan nga siyak. Tinangibaklay. Tisagabaan no dikit disika. Thank you Jesus for saving me from my sins. Ijaya ka na forgive. Ijay nga nalinisan di pusok. Ijay basol, ijay conscience. Isu ano bilibom manen, nga ni Jesus na sapsaplit, isu natin na penalty, tapno sika, saan da kan nga penaltyan, tilinteg, maagasan ka manen. Hallelujah. So nga by the stripes of Jesus, you are healed. Sikatiga Hallelujah! Kasjay ti pamati. Hangajay, namati ak kinesos, anyay pinati may. Anak ti Diyos. When anak ti Diyos ka, anyang nga inkastanagin ka. Basta anak ti Diyos. Amoy uray ni Satanas mamati nga ni Jesus, anak ti Diyos. Ngamhanga na isalakan. Kontra. Isu nga kailangan ti patyom ni Jesus nga anak ti Diyos kanya in trabaho na para king ka. So mabantayo di Matthew nga diyay series ada ito'y Matthew chapter 8. Dito'y kayo nga mang-believe. Grace kayo ijay in workout ni Jesus. Hallelujah. Dito karoon da, itilala kay dito'y lubong. Adumat na gijay belief na. Kitaan nyo na lang, ti belief na. No dati masaksakit, ijay lugar miya, talagapuda mo lang dito kabingkitan, napanday jay bagulin, laon yun. Nakikita kay didium ubingak. Ngano adu ti masaksakit ijay lugar mi, partida ngay. Ket pakkanunda kanungay dagijay hakapon ngununat natay taayabanda ta ipanaw da ijay lugar mi. Ta ipanda ijay may nga lugar tapno maawan jay sakit ijay ayan mi. So ti aramidan da, rapida jay aramidan da eh. Partida sa dayayaban na kayo nga hapon no da kayo nga natnatay. Kumkompormi, ayaban damin. Itata, da kayo magpaspasakit, itataulo, dito nga lugar. Umay kayo, tay tulod mi da kayo. Kung kunan de lakay. Kat, dudungga ka. Itata, mangala dati gitara, mangala dati patitik, so kano ti usaranda, tambor, tapno agmars kano dagijay. Itatano rabi, panda ka talaga itulod. Ketika sada ijay dalan, ada jay umununa, nga mangitulod. Itatag, mamars sa ijay kalsada uno ijay dalan. Ti kasada, umununa di ay inmuna, aglemeng. Santo, umununa wala, aglemeng, kaskasjay da, hingga nang awanan jay tao, tapno kano dagijay langan, anito ti mapanijay. One time, tanda ka na, binbaknak ka lakon,
narami da di. Tata da jay naudi, nga isuna kumati maudi nga aglemeng, inmununan. Tinbataray gaya mo gay. Itata, magsitaray, awanan ti ornos na. Kat tinabati dyan, nag-iigan, tambor. Kinala ka, tabay may sala. Tibot-butong na tinambor na manon nga nagsubli. Puti ungot niya lalakay ata, insubli na ka no nagijay. Di katatawan. So ako na ka, nagnungnung dagita nga hakapunon, di na lang di makita di ubot yun nga magsilumbang ija kalsada. So nga, timadi pa ijay, apay ngayon kayo tulod jay may isang lugar. Di iso na piman tagsakit. Di na buwan na ginako na sa ko questionan isuda. Sako ibaga nga, dagijay ka tangag paypayso diyay. Nagita ko na yung kayo tultulod, evil spirit na kita nga in my dito'y earth. Nagita diya kakadwa ni Satanas nga 1/3 ti angel ija heaven in babana dito'y. Sulat imang limlimo nga kasta. Tano na gide minatay tayo apay, kaya't naayamot nga pasakitan na tayo. Padasam sika, si bibiyag ka tatay, waywanam ti anak mo. Numatay ka kitling kating kakadulanan, ang kangabang titiluang. Kung kunam kitlin, tatanga si bibiyag ka, amum nga awan nuang iyo. Agsidakat ti piskaw, agsidakat patatas, dinatay kan kat masapul nuangan, masapul baboy, adi pa nagbalin ka lukul-luko. Nagbalin ka nga demonyo, dinatay ka. Iso nga hangag paypay sunod jay. Now, kailangan nga maawatan tayo nga ti mga aramid ka nagijay, evil spirit, nga isudatin baon ni Satanas, nga mang torture ti tao. But ni Jesus, healer. Amen. Hallelujah. Kailan maawatan nyo diyay. Tapno di ka sa nagkararag kayo, ada intensity na. Hallelujah. Iso nga, kitaan tayo verse 17. 16 and 17 na lang. Matthew 8, 16, 17. Basa. Okay, taan nyo ha. Nainaramin ni Jesus, kinas out na nagijay nga evil spirit. Tati trabaho ni Jesus. Inagasa na amin nga masaksakit. So kaya't nangasauan ni Jesus, nga ipipreach tayo, healer. Inagasa na amin. Tawan tihan na nga kaya nga sakit. Ken kayat na nga maagasan ko maamin nga tao. Lubilibanda, amin. Isuna. Oh! So makita yun dyan, dahito'y ti Jesus nga in-preach dagiti apostle. Dahito'y di Jesus, iti Hebrews 13 verse 8, nga Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hangag balbaliw. Tinadumay bagada nga nagbalbaliw, hanon nga mga gasata, apay kumangay. Kat isuna dyan nga gasaan mo't nga nagiti apostle. Nausal lang nagiti apostle. Jay Jesus nga in-preach na, isuda ipipreach ko. So nga healer. Whew! So na may kararagak, I believe in Jesus. I believe in the Father. Nga ni Father God, ni Jesus, ken ti Holy Ghost, healer. Isu nga, papatik nga bang i-claim wano may kararag nga maagasan da ikararagat. Kasi Amen.
Oh, tadya inawat ko nga God, iso dyan ang agas. So dyan nagbabalay ka na tayo. Verse 17. Dahito day, kinot tayo ijay, Isaiah 53. Kinot namat ditoy. Kinot ni Matthew. Tapno matungpal, tinai-prophecy, may papankin ni Jesus, nga inawit na lagi saksakit tayo, ken inikat na lagi jay, saksakit mo lang, sickness and diseases, tiwawagan na gamin ti diseases, kasla lagi jay gadil, kasjay, lagi jay bukol, lagi jay. No sickness, kung natin na duma, panateng, trangkaso, kasjay. So, now, panateng trangkaso, fever, ken lagi jay, ulcer, gadil, ken kwa daduma, inawit amin ni Jesus ijay cross. No inawit na, han mo kumangawitan. Tagay-fugaw nga ron, naglaing na dita. Agpaiso ti ko ng pastor. Kunada, no inawit na, han ko nga awitin. No inawit ko, awan ti awit na. Gusto mate. Kunada, niya, tawag. No inawit na ijay cross, dapat saan tayon nga awitin? So nga, maagasan tayo. Ang tayon nga ibaklay, siya baklay ni Jesus. Amen? Tinadumamat, no adan ni jay cross, idi awan ditoy. Amen. Tainlan sana ijay cross. Pay sumat piman lagi jay. Oh, hallelujah. Nga mamuyo manan lagi jay, mangdibdibati ditoy, kunada manan. Adamat ti bersikulo, pastor. Nga ti sumurot kanyak, ibaklay na ti cross na, kat surutan dak. Ibaklay na ti inaldaw, kat surutan dak. Iso ka nga jay cross nga ibaklay da, na inayon ti sakit, na inayon ti rigat. No agpaypayso nga ti ibaklay mo, kat sakit, kunana ibaklay mo ti inaldaw. Di dapat hang ka mag-agasan ti inaldaw, tapno ada ibabaklay mo ta makasurot ka kini Jesus. Mawawatan nyo ba ti bagbaga? Dadjay nga ibaklay mo nga cross, persecution. Saanan nga sakit na gidayan. Hallelujah. Isu nga kailangan nga maawatan niyo, ti ibaklay mo pa ikit di, jay message of the cross. No anya jay mensahe ti cross, iso ti alaem ta makasurot ka kini Kristo. Hallelujah. Malalay ho. Isu nga nalpas ti sakit ijay cross. Nalpas ti basol mo. Isu nga no umatak na gijay, umay ka kini Jesus, i-claim mo, jay inbaklay na ijay cross. Nyapay, 1 Peter chapter 2:24. Kailangan makonbinsi kayo na talaga nga ni Jesus, ni Father God, healer tata. Tahan na kuman nga binayadan, no madi na matlang nga rud nga agasan. Apa yung kabaybayadan, no madi mo lang nga maikat kadakwada. Han mo lang kuman nga baybayadan. Isu nga di pagayatan ti Diyos, no anya din workout ni Jesus, isu ti pagayatan ti Diyos. No binayadan na ti basol, pagayatan nga mapakawan ka. No binayadan na ti sakit, pagayatan nga maagasan ka.
No binayadan natin lunod, pagayatan na nga mabindisyonan ka. No binayadan natin kinapanglaw, pagayatan na nga rumangay ka. Tahaan na kuman nga binayadan, no kayat na nga sikat mang bayad. Oh, my Lord. Kailangan nga madibati dadjay in pasok ti enemy di mind tayo. Tana preoccupy di mind tayo ti wrong teaching. Kat once nga nagajay nga wrong teaching, kat saan nga maparot, dadjay ti mang disturb iti power di prayer mo. But praise God, kayang-kayan nga parutan di gospel ni Jesus. Takanyak, naparo-parot mat lagi jay. Tatiamok idi, ti may isa nga nagnaan ti biyag ko, sakit nga rod. Sakitan ti pamilyami. Dinabor na ginak, may isa na jay kinalkalaban ko. Yung gana nga naikat na jay ulcer ko nada kanyak. Yung nag-ayonarak ti 40 days. Dadak ti mountain trail. Diya kitingay nga naikat. Tanakot-tukot-tungak nga rod. Sa balit at tata ka kukwak madan. Karik-recover ko. Nakot-tukot-tungak kajay. Kapuy jay pain. Pero di nagpasak kiti 40 days. Ijay nga naawan. Jaya kan lilmukmag. Ganag 34 and a half yung waistline ko. Kasumday, 25 yung waistline ko. Gana nagbaling at 34 and a half. So, nalukmagak at that time. May saradjay nga na-overcome jay life ko. So, ay sursurok ka na kayo. Uray bagayo nga pulimig amin. Pugsate na di. Hallelujah. Awan ti pulita yun kini Jesus nga kasday. Ni Jesus health. Amen? May isa nga nakalaban kanya kat di poverty mentality. Idi nga min ubingak, di medyo makaputan ti panunot ko, pobre ti pamilyami nga rod. Kakaasi nga permi. Kat ti aramidan dagi dinaganak kanyak, idi mapuuta kon. Apanda agutang ti kanon mi, kat ikaro da kabigatana. Kasay ti ka rigat na. So, ingana din makal kami ni iramang kami jay. Kami mga alat ti kanon mi, ikarkaro mi, so kasya kaglalado ta kag trabaho ata. Awan mo ti tangdan min, kinnan min, di kalman. So kasyay, na isiksik gayam kanyak diyayan, nga kinapanglaw. So di mabor na ginak, nagrigat nga ma-overcome na jay poverty mentality. Kaslalata, nayanaka kakastoy. Pumat kami di nagan nakanya kay jayak pa lang ba't nga naitama nga na anak ko. Una kay jay. Ngam sa talagat, mayat atayin anak dak. Amen. Ididi ay. So, bagtadada nga na anak kanyak. Sa isupay nga nag-preach. Amen? Ngamijay, hapon na bayag. Kana nga pinasabasak na gitoy. And reveal ni Apo Diyos nga ni Jesus baknang ngam nagbalin nga na panglaw tapno babaantikin na panglaw na romang ay tayo. Inaccept ko niyay habang agpipreach the Word of God. Ijay nga nag-change ti mind ko. Nag-change ti mind ko, ijay ko ang makita nga talaga gamang parang ay ni Apo Diyos. Iti renewing. So naagasanak. Naagasanak ti sakit, naagasan pa iti poverty mentality. So ano dati kasjay kada kayo malaksig na gijay hanga kasjay ti nagnaana, biliban nyo, di binilib ko. Amen. Ni Jesus, binilib ko. Hallelujah. Ngayon na kayo kabaknangan, biliban nyo lata.
Takarkar-karo pa eh. Amen. Woo! So, verse 24. Basa. So makita yo, duwa da ito'y. He personally carried our sins in His own body on the cross. Anya tinawit na idiaday so na di cross. Basol. Iso nga mabalin nga mapurgip ti tao no bilibin na riyay. Nga Jesus, mamatiak, ngayon baklay mo ti basol ko di cross. Kat jay daram tinang ugas. So no bilibam na dya kataksipam, mapurgip ka. Ngamahal lang nga na dya, tin baklay na. Anya ba tin baklay na dya? Oh? By His wounds. Babaan, stripes na. Sugsugat na. Naagasan tayo. Di ba, sugat na ide cross? Tinuyok na pa ide baklang na. Kandi binaklay na ide cross, sapsaplitan na. Tigaya mararamida na ijay, ikarkaro na day sakit tayo. So nga jay penalty ti basol nga sakit, napan kini Jesus. Iso nga awanan ti haan ka kuman nga ma-charge. Tada jay ibagbagan ti law, lintag nga punishment ti basol na i-charge kini Jesus. Iso nga awanan kuma ti bill nga bayadam ta binayadanan. Amun ni Satanas dayta. Amun dagiti angel. Amun ni Apo Diyos. Isu nga no i-claim mo na yan nga kararag ka, approve ni Apo Diyos. Kontra ni Satanas. Ngam amun ang agpaypayso na ito'y. Isu nga no from one day faith mo, mabalin mo nga paksyatan ni Satanas nga kontra. Mabalin mo nga i-command. Umikat ka. Tanalpas na tayo di cross. Kaya ka sa tayo kararag. Hanga, Apo Diyos, no pagayatam, agasam, ngamnohan, awan mabalin ko, akat matay, akat pumano ka. Ha? Kasi tinaduma may kararag. Ano nga yung kararag na? Awan. Tawan ti talaga nga in-claim na, indawat na. No pagayata magasam nga no, haan awan mabalin ko. Kararag, adda titaktak diram nga pinatim nga idawat mo nga anseran ni Apo Diyos. Amen. Tinaduma pa ilo, kararag na, Apo Diyos, no anya nga rod, ti pasbasol na ditoy, ket no anya man, tinagkurkurangan na, no na nagkurangan na, pakawanan nyo, kuna na. Amen. So ani Jesus, no, na tinakabasol, at namati kanya na, forgive na, ito no pinorgive na, sumarunong nga agasa na. So malang di ko na ni James, no ada masaksakit, ayaban da ti elder, kat no nakabasol, pakawanan da. Tapno maagasan di masaksakit. Amen. Ang kayo nga pa nagkakarar ka, pakaano ti basol mo. Baka ang kansamat nga nakikimgimo nga nabayag. Kat uray piman apakawanan nyo tapno maagasan. Ilidyo isuna. Kaan nga, sasakit dudan. Ilam dudan lumamingsan. Sige ata umay kami.
Ano di, ada pa di jay, pan magbisita ti masakit, conformity pan na istoryan, biski di kararag. Kasta nga iti sakit ya karo bamikat, awan kaskasat na. Apa yung ito'y? Yung kayo agibagati pumatay? Ti karkaro maupa yan? Oh, so ano pa kayo bisbisita, tatan? Ang ano niya, uro kikitaan nyo nga kasla skeleton, agpanunot kayo, iti kasla skeleton nga na ikararagan kat na biyag. Ang ano kasta di ay kwakit. Awan. Sigurado nga sumarunod na ito. Anyo kung kuna? Doktor to pa, kay baga na pakirdom ti pakinakam mo. Teka sa ano bang kumiro ti pakinakam na kan. Yung kayo naging narasas si Jay. Dapat niya kuna nang arasas kan nagpigsa gayam. So nga nagitahan kayo. Numapang kayo, ag-speak kayo ti faith. Amen. Hallelujah! So that's how to pray. First thing, kailangan nga muyo nga ti Dios healer. Okay. May sapay nga verse, ijay, Acts 10:38. Itid ko na ito yung scripture tapno ma-establish ti faith you nga ni Jesus, ni Father God, ni Holy Ghost, healer. Okay. Acts 10:38. Okay. So makita yu jay, and you know that God, ni Father God, the Jai, anointed Jesus, the Son of Nazareth, with the Holy Spirit and with power. So makita yun, ni Father God tinang anointar kini Jesus. Katasawan pagayatan ni Father God nga ni Jesus mapno ti Holy Spirit. Apay, tapno apan mangagas. Hindi pagayatan ni Father God nga mangagas ni Jesus. So, adi napno ni Jesus ti Holy Spirit, anya ti inkabil ti Holy Spirit kanya na, then Jesus went around doing good. Amen? Tiyan mo lang tinaduma ka duwakat. Sumingpat ka lang. Doing good in healing all who were oppressed by the devil. Kita nyo ti oppressor? Devil. Anya ti oppress saya? Isu na day mang oppress, mang parigat. Mabalin pa'y nga mentality, mind. Ha? Mang pasakit, spiritual and physical. Amen. Dayta, sino ti oppressor? Ni Satan, hanga ti Diyos ti oppressor. Ni Satanas. So, nabasaan nyo yung Bible, ni Satanas, ti mang paspasakit. Ni Apo Diyos, mangag-agas. Mabalim nga kunayo, adamo ti pinasakit ni Apo Diyos. Tagidjay kat kwa, kailangan maadal yung ay, tay nakabasol, tagturong kinpatay, tagidjay ti pagworkan, tagidjay judgment ni Apo Diyos. Ngamno anak na, haan nga dajay sakit, ti us-usarena. No anak da ka. Amen. Amen. Ura ito pa nagitaan believer. So nga ustupi man dajay.
testimony ti nagamangkayan dagsapa. Uran no nagsakit, hanang ibaga ni Apo Diyos ng pasakit. Naliwayan natin spiritual life na isungan naka-attack ni Satanas. Amen. Isungan kita nyo, ti oppressor ni Satanas, ti healer ni Jesus. Kita ito yung Jesus, dinaawat na ti Holy Ghost, na panangagas. So kaya't nasa ti Holy Ghost, healer. Inawat tayo ba ni Holy Ghost? Hindi inawat tayo ni Holy Ghost nga healer. Mas tawag tinado mga church, nga handa believe, nga mangagas niya po Diyos kat Holy Spirit, ti nangilid kini Jesus nga pan mangagas. The same nga Holy Spirit siya na-receive tayo. Hindi tulong na tayo malangbat nga mangagas. So, nagilians ka, hangas kat mga kagas, jay Holy Ghost, nga daking ka. Ngam inikanda ka to authority. Amen. Iso ano, kagamin may kararag, ti believe Father God, Jesus, Holy Spirit, nga nagbabalaykin ka, iso ti healer. So, no, ipatay mo ti imam, iso na ti believe nga mang touch ijay. Hanga day dakulap mo ti kitak-kitam nga no nya ti palad na. Karkado ni ka nagtatrabaho na suga-sugat kaslahan nga qualified nga mang ilihans. Hanga da jay ti batayan day God nga nagbabalay ken ka. Tani Jesus gaputanap no ti Holy Ghost nangagas. So ano dapat kang ti Holy Ghost? Mangagas ti Holy Ghost nga nagbabalay ken ka. So nga amom nga the power ijay imam. So in ka mangikararag. Hallelujah. So nga amin nga believer nga nang-receive ken ni Jesus, ken ti Holy Ghost, at the power na to lay hands on the sick. No kasi di mangyari ito'y church, nga kayo amin ma-equip, nga maawatan nyo na ito'y, kaya't may kararag tayo amin, patsyak, nga mabawasan, ti masaksakit sa hospital. In the time that Jesus, kenda giti apostle, baka maimtian pa iti hospital. Mabalingan ko na yun. Ano ti unbeliever, so lang babati. Amen? Kita nyo kanina giti crusade, nagiti kinamo ka na gitoy. Kita nyo rumrumban, nagidanda di hospital, inbabaklay dati oxygen na. Naggapuda di hospital. Haan nga na dyan naggaputi crusade, tinay hospital. Naggapu di hospital, tinapan di crusade. Dapat mangyari dito hindi ay. Katda kayo timausan. Dat tayo. Nung kailangan i-practice nyo. The more kay practice mo, the more kang agbaling nga anointed. So, nagkararag ka mo, 1. Ang nga nahilan, ang nga nagmanifest, 2. Kararaga man hindi may isa. 3. Ganun natay damin, kat sa nga pulo, ang kalata madismaya, I have the Holy Ghost. 11, baka iso na yan. Tayo dinamdam mo kasi ay, tinaduman na agasan, tinaduman na tay, tinaduman na agasan, tinaduman na tay. Pero hang kami na upay. Amen. Hallelujah. Tanong mabisag kami, tikaduan kay awis na, tiyag bugbugsutan.
Nung napiksada, handa pang umay. Nagbugbugsutan, awan maramid may pastoro, may ka. So, paglihans mo, agawid kan, tuloy nan. Ti pagsayata na din, lead mo kini Jesus. Amen? Pero now is the time. Nga na kayo nga believer, amuyo ti agikararag ti masakit. Kailangan mo yung Father, Son, and the Holy Ghost nga nagbabalay ka na kayo, healer. Dito rason, no, apay nga kayong ikararag. Amen? Ituloy tayo ito, nagitoy nga topic tayo. Kurang ti time tayo. So, by series, nga adalan tayo na ito'y, ganamap no tayo, the power and authority to heal the sick. Gana makita tayo, nga healing belongs to us. Amen? Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, step by step, little by little, nga adalan mi na gito'y psalm. Because amumi nga han may maadal na ito'y iti mamingsan lang. Pero i-open mo iti revelation knowledge tapno makita mi na ito'y iti biyag mi. Nga si Kaama, anak, babayan ti Spiritum, healer ka. Nga nagbabalay ka na kami. Hang ka lang nga healer. You are life, you are health. So ano nagbabalay ka na kami? Health. Tinagbabalay ti bagimi. So we believe nga na ito'y nga salunat mo higher than any sickness and diseases in this world. So salamat Father nga ma-equip na ito'y nga believer to heal the sick, to pray for the sick, and I pray nga pakuyugam i-confirm mo na ito'y nga saom nga dengdengenda with signs, wonders, and miracles tapno ag-spread na ito'y nga gospel nga kas ijay acts tawaten mi, Father God, nga maporma na ito'y nga tunay nga life ti Kristyanismo kanag ito'y nga believer. So i-commit ko isunagin ka nga na bendisyonan, na agasan, na protektaran, agsipo na binayadan namin ni Jesus na ito'y tibiyag mi. Kaya't mamati kami tin workout ni Jesus, that's enough for our salvation. That's enough for our healing. That's enough for our blessing. So help us to believe nga mang pati ken mang aksyon kada gitoy nga word nga ni-receive me. Ket agbiag kami akas ken yana iti daytoy nga biag. So i-commit ko nga ron dagitoy kaabsat nga padakalam dagitoy babaan iti knowledge, iti may papankin ka. Ken ni Jesus, ken the gospel. In Jesus' name, amen. Amen. So God bless. Ituloy tayo ito. Tapno may equip tayo. Hallelujah.